Chapisha for a higher juicy news. We ma ubibia akwaba had the latest hot and era mede bremo. And it so young subscribe to channel dia bomodia say over subscribe. The way I say over click a year subscribe button, you know. Now wabele notification, you know. We understand video for free be upload no. When the first person on sa ebeka a year sa video. Afi we are na what like video no. Give us a thumbs up. Na fe shema wo fufro na wenye bi hwe na wo hu ensem ekoso e wo Ghana memu hanom afe ye hwe ye ensem abeto ye no so yenti e yes a report ya ababeto dwa sansem mu yenti enwe Reverend Ntim Fordjour ene me ka ama Ghana fo nyina so ate ene mi nya ne ho time but say no issue no as swift to certain a year security issues and no na me baso because enche medi nkomo Reverend Ntim Fordjour NPP MP say oni evidence omuni evidence bia omuni she o say he omuni bibia no ane say aircraft no ebe lande ya ebe see one more for some days ya another aircraft so ba ye 2 year kwa ne ade no bibia ni one more Reverend Ntim Fordjour wo bibia ni ho wo say Ntim Fordjour ni she oni bia e kire say aircraft na be lande ye no money laundering and I say omu be ye transit na koken wom and on be ye transit and omu tu free and omu call baby and I say omu ba be pack e bia drugs bia and I say bibi or see bibi only evidence bia NPP member of parliament or say evidence bia ni bia na me right from onset from day one and I me can say NDC aban enye na dwene say omubechi Reverend Ntim Fordjour because say we a member of parliament na say we say as a ranking member co-chair committee of parliament interior defense eso na woda now say radical tactics approach bi na de be ye wadwuma wo be yu ho say as a social food soldier wo be yu ho say we a food soldier wo hu say we a member of parliament who represent certain so constituency bi wadwuma wo ye no e wo say wudi nhihye yes wo de mra ye adwuma wo de common sense ye adwuma na so wo say na wo be kono a se ya say ye chi e wo say kwan bia na wo say kade ne start ye no NDC aban efa so eche papa be kana no tum e ma this issue escalate more than 2 weeks na wo say nkomo ye ne fast. What happened yesterday no de me hu ni say NDC for na omunye wo amadwene say Ntim Fordjour mpeso omoche no because makana wo ha say after the press conference no any statement of President Mahama edit on the Facebook page no eno so na na wo so mu gina no mo tena no mo peke no some process na mo pese mu di so eno ye member of parliament e wontie wo say the comment speaker next speaker release no and say na security agencies no etimi apeke no e wo say fa process we say so some process no Adiana Wakano, onu so nim so a member of parliament or your co-chair ranking member committee kese ye fa manyo ye ene bambo ho no da enti se onu no committee na woda so no on for due process procedure emfa nya adwuma no wo ye nsanhunu a na so otwiti ne ho so ye full soldier e wo se kwan ye wo se di full soldier fa so wo se sa kwan na so ene di Reverend Ntim Fordjour fa so because ye ntimi ntina Ghana ha say na a whole member of parliament untimi konkoto story creative story na we go Ghana animu ase nya Ghana nko a na we go Ghana animu ase wo wiase nyina knowing very well say what one woni evidence me say NPP MP say omuni hwe o say aircraft na be si ye no omuni ma de ko de bebe ye omuni mu de ewom ena na bibia nso nim aircraft ne de buy as to say the aircraft ne buy ye bebe ye no they don't have any idea. Nemo mu no fellas kwachi ofosu wonu ankasa ne nsem o kan ya ba ku mienu no enu na wo magina so ento ma drag this issue to this far. It's not because they have any evidence, they don't have anything. It is Ntim Fordjour ye peke no ntamo ene ye peke no ntam ene ye toto na no ne ebisa say Ntim Fordjour bring your evidence because asam na wo kan lack substance fa wunyina so abra ena se NIBO se national security o ena Ntim Fordjour kojo no kwato papa so a ena NIB se national security e release ba ye ya fra no oni evidence ya enkanya no choka Ntim Fordjour MPP for minority group in parliament ya Ntim Fordjour ka ho meka I'm saying this on authority say MPP MP say Onishe bibi omuni she
na muna mo frase amoka NPP for na mu ye dede former vice president amu ye dede say NDC aban use security intimidate NDC for no intimidate NPP for no. Are you people being serious? Honorable Francis Sosu, member of parliament Medina edian wa yeye monchira bone a Honorable Francis Sosu eyeye wa Ghana ha sei monchira dia wa yeye okwa sorry dem the constituency akwanfo eda ho ena ne constituency onu amuka bomu enye se omu gina omu tumi so omu ko police fo honom ekwakwaje krata di firi wo ho se wo mu eye demonstration ye di ka kwa demonstration asese ekwakwachi sosu ye nya no Sunday wa sorry dem Sunday ya sosu Honorable Francis Xavier Sosu ewa sorry dem ena police ka ma 18 wa sorry dem won ma yesi asori wo kwan church members ni bi kwan efrase adwane ye so mo kwa akwache no wa bakoro no wa insight bibi fear and panic anase wa ye bibi a national security threat to national security anase ye de na onye ahio but asori dem Honorable Mutaka Muhammad ena kwakwaje no interior minister ene kwa sorry dem honom ekwakwaje no ema Honorable Sosu constituency honom edom kwa sorry dem ho anya sa enka sorry dem enka NPP fo ekwakwache Honorable ne say oni kira say the constituency aye demonstration o man say hwe obi anwu obi empra o man say bibia o ya blocking road because ekwan ya bre enti ya demonstrate ya member of parliament eka ho ehwa no na ya kwase ya kwa akwache no ya nya no then Sunday na nina no so asori dem member of parliament na ya to no waso dem ho no mama me video no ne enko ye tini waso dem o se ya kwane ya kwa akwache no because e was ya chisosu but today and the NPP for a play victims were Ghana ha na NPP for de mo lucky amaya ne say yera Mahamadu ya president na ka NDC nya saso ate se na Akufo Addo and NPP for nka modwane dwane kan be fa ngurem kan be to ngurem wɔ Ghana ha because sometimes no we hwe eniema hodo a member of parliament e koso fear and panic e wɔ Ghana ha say on fa na dance die emra ne evidence emra because asem a work kanu asem no ehu 2022 ya kasa Ghana cocaine transit ha say Ghana ha say ya describe ye e de ya to ewiase nyina yi so say Ghana de say de ha say de cocaine de higher transit money laundering cocaine de under President Akufo Addo abamu no de yakoso Ghana ha say no enti sa wo ka kire say na aircraft no etu ye di free Spain Gran Canaria ene besi ha ena ba ko baye ena ba ko fa ha ena minute we ena time we meanwhile one kasa wo MP say oni evidence bia nanum to o say he nanum to o say NDC aban ena atena on mama sa de we escalate na ka MPP a enke so anu de na o ye press conference no was it on kade na o ye press conference no enkade na Ntim Fordjour o de na evidence beba was it ka president edit statement to the Facebook na and na was national security national intelligence bureau one more acting based on president's statement no the buy but man acting ye na enra ya sesa boys say one more bi nso na ma tip of nsuo e kira ne say ye bo no mo friend people folk gu ho no mo na me say NDC aban enye ready say Ntim Fordjour mo be che no aya so West Wagon enye member of parliament ne bo na sum no Sam George Abontain and NPP militant group ya woma so woma edoma ko good national security ekwato share ne so di ni mpabro awia Abontain and your boss Sam George asum but ene Sam George de no ya full soldier ho ekosi say yete committee abrantia no kura na sa national security guy no kura no a wo boss Sam George asum no any police penny kurana that operation no ne head no ewi achie kwane ya promote no ewi achie ni ya promote ni pa justice emi short
commissioner omote yes o me investigate ade asiye wo ayawa so West Wagon e de na pie mu baaye de bia mu baaye nyina na say those who were involved no ye promote wo mo e de wo kokoko wo manim saa na ye but enne NPP for a play victims wo Ghana ha say ye di wo manim say NPP for munyame a wagye mo so say ye nya president say President Mahama ya wadaboko when you're not doing that radical approach, that in treaty and your his own house. His own house. Yeah. We'll see you guys. We'll see you guys. His own house. You be careful. You kill a man in his own house. That's fine. I should what? Ramu ko by election ase sabre IGP David Asante Bediatuo kra ka say wonimu ho hwe obebo na sum sesia boss am George sum sesia hwe obebo hwe aha so Sam George de no ye party full soldier enti ye bunu ayamo no wasina sum member of parliament ye bonasum enipa wo bonasum no ya anya ni foko na under President Mahama no me hwese sa nipa koro no a obo honorable Sam George asum no emra ni bedi me hwese sa nipa koro no a odi sanyam bransem awia ewo ayawa so West Wagon by election ase no emrane ni bedie o ena oye member of parliament untimi nkwachi Ntim Fordjour sa oye member of parliament oye member oye member of parliament wa dane ne ho grassroots full soldier no sa na wose ye treat ni wo Ghana ha se sa na wose ye handle no adentina wotine wiase na adwenbone ba wutiri musa member of parliament ya wukuta Bible adwenbone ba wutiri musa see ya divert attention ampa so no ya so CD de pese ye ne yaye se yanchi honorable Ntim Fordjour na woma investigate sa matter we say na de wose esie no wose esie na sa ya koni fie ye kwa akoche no ya fa ha ya kopeke no NPP for storm ho yentimi enya no yentimi enche no yentimi enya ho hwe na sa sasem we say no eye petre chansampa dia some of us no we will be so disappointed ewo NDC aban mu ebeye ye nwanwa ne beye ye hu because say Ntim Fordjour no say NDC aban Jáil no a eye omo member of parliament e friend say minority leader and start ye and work kan sam sa oka wei sa na Anno Dompreh ekogina constituency Ablekuma North ekokan ye say member of parliament o minority group leadership na Anno Dompreh ka ho bio okogina honomu Ablekuma North ekokan ye say we ye NPP ni na wutwam na say wunua NPP ni NDC ni eko a abakra na wubenya atam na fa boni pakuro tirimu ya invite no ya moho wa ya nka ho hwe because President Mahama de onkoni gidigidi order boko enti sa etoaso sa na se nya MPs bi se no na eniema bi sei na wo mo eya na ene na chidifo no se mo hwe ye tan wo kama NDC fo no so be sorry o NDC fo be sorry anope me sorry ye metie honorable Nilante Vanderpoy ekwan ya 2020 omde ne fa so no ye member of parliament sitting MP ye che no echichire no ede ne to ka boot say ye che no echichire no de ne to ka boot or call off for 7 hours na ni so tete no other cells. Meanwhile the same that constituency no no so ni nipa ni ya boni tuo but ono ni ne guys ya ka so mo ho no no NDC form wo mu no ene ya chi wo mu do mu kogu mu e ma ono ya o ye member of parliament no ya chi ne de o se de share car boot
and you quote 7 hours na nisu na tete no nisu tete no na tie se woda baby already no onye nipa but NPP fo ye nipa esini Ghana ni bia o Ghana ha NPP fo ye nipa esan se NDC fo ehunu de wi some of these issues number handle sankrofo no. The reason being that me sitting here went through a much more harrowing ordeal under their government. I was handcuffed and put in the boot of a car as a sitting member of parliament on the 7th of December 2020 and dumped at the regional police command. I collapsed. I don't know what happened until 7 hours. 52 of my officials, my party officials, were arrested when my pooling agent has been shot and killed. Up to today, 4 years, 5 years down the line, my boys are still in court. And those who did the shooting are walking free. Sometimes we need to say it as it is. Right. What happened yesterday is no news. Is it not? No. Really? Why is it news? The Honorable Member of Parliament is not in Parliament at this moment in time. The reason being that me sitting here went through a much more harrowing ordeal under their government. I was handcuffed and put in the boot of a car. Or say December 2024 election ni mu no ye che no handcuff no e de to car boot. Why e de ni ekoko shemu e che ni boys e ka ho e de omu kokko shemu till today the boys no e da so court ono member of parliament ye che no e handcuff no 57%, 38% for tria from so 57% for 38% for year tria from so parliament no say some from who mighty abonten so 38% for person just omu gina omu na so omu wa hoden esan say it sometimes me transfer me say na NDC wo hwe omu background Ada obi catch me say president the late president Mills best sound system no. The last time I obi catch me no. Because over NDC, baby NDC every eba. Etina our minus for years, more than decade. Edi swa military regime, edi swa. And omo benyu democracy. Ema 92 ye ba ye. Etinka NDC kurade senki ehwe mo kurade anka mo kura na wasenka. Mo shake system nim. But obi ka jira me say the late president Mills and Bessa Sansa de no. Obi na di bibi be wure mama na NDC affect mo papa. Affect mo papa. And as Abraham so say president Mahama and na your voice o. You see the odi achesua the odi kanante. It affect on papa. Because say President Mahama and Nyankopon aboa NPP for and we're winning this election. And the NDC any different candidate here. Ni suni ni bani ni niema ye. Eti se na Akufo Addo obo na ni kire nkrofo se monko na monko di nkwase asem a enka NPP fo atomurem. I swear ka NPP fo ko ma tomurem ka wo ma dwane. But ene NPP fo te Ghana ha sei etimi tena se e create story boom no mo de ba betum. No ma hijack airspace no media houses no ma tue sika enti ade achia relevant issues ya e wose enya mmere enya daje e wo ho no da bi ne discuss about Reverend Ntim Fordjour what na se akonkoti story edia ba only evidence me say NPP MP ene ka ye say MP no oni hwe o se woni bibia oni hwe o se dede na wo ye nyina oni hwe so oni hwe bibia ni wo
but ye Jáil sa no akọ TV station we no akọ radio station we no wura ha no pie na wo kọ na oba e na speaker ni ho se speaker ho no ma na Akufo Addo ba mu speaker o twen speaker or the speaker ye dey ono no kwa fa ne se constitution no kra no omo no omo yiwo mu firi wo bra 1992 constitution e wo bra ya no omo NPP fo no kra no wo man participate wo mo ideas enim enti ono wo ba no constitution no afa nya hwe na watena wo no mo say NDC member of parliament akasem wei na enya no kroni evidence no watena say speaker tukwan ya twa me speaker ba na ne communication minister no aba be rubbish ono ko the minister of the other presidency no aba be rubbish no he's just trying to divert attention he's just trying to do what he's just trying no na Akufo Addo ba no afa wodi na nam Ghana na wo kona wo ba na ya soma se na me pekew na NDC fo no omo be botu o se ya he ba Ghana ya famu obia ni one man no wo na o support saade na esi ye no anda na Akufo Addo but eno so enkyere se o take NDC the way omo run wo mo niam no so no enye ND o take Ghanaians for granted se obe fidi Ghana for entro enkrofo anu ye chi wo mo anu ye chi mi wo fie ha efie ha ye na me na na me wode na me ye krofo bia wura ha say ewura abo wura ye studio ha ahyehyehye earrings atwetwetwa rasta aba ha no mo say de na me koka ye oh ba na o ma fra reinforcement na ababa land animu ha so mo de meme ko ede na me ye ede na me kan ye ma anya hwio man carry omo to one man on my plan no mo pe wa chew omo to one man on the wa to omo yi so where you be dealing with that person be dealing with nanama Kwabena Agyapong say be dealing with them sa no mo ye man nya hwe man ka hwe o e de na me ye mi tiri kwa ni mi nyankopon ya laji se edu agongo adano no wa ha we omo de me share dem tu mi punum enka me omo ma me so de me koi say me resist arrest se me ye die be se me ye die be yo na se media house oh omo nie kwa me wa ya de pa we kura de nkrofon hye de nhuru ni yie omo ba ha hye earrings ye rasta o san nkrofon we se mu kwa me na ye abe 2023 ahụ 2023 no omo ba ha ya na ye wo na nkrofon hye earrings ye rasta dread just aye yi bia ya omo fie yi police headquarters na te se krik pa oma free police reinforcement say omo ba be chimi yenye jimi a me say me ti wanu mi no wo so ba be chimi a age say no free police fo e mo ba se wo ho e di etuo nye kuma aba so ba be peke me yenye jimi a me na ma me ti we na me say kwa me kwa che kwa so be chimi a wonu ohia edom be etu ana atre wamu ye alaji say no mo mfa ne nko that time woman Dr. K ene ko ye so omo chimi enti omo chimi gidigidi a Dr. K ba mu nu ape sankrof sa boys we mu say omo dampare boys ni bi no bi no gidigidi ya Dr. K mu be gina mu ene omo Dr. K ko alaji say Edward Gongo say ene mo mfa me say Edward Gongo mo mfa me nko me ma mo mfa na ma enko gidigidi sa na enu te kwakwada ye Kwabena Agyapong aye show up wanwumre first lady Madam Rebecca Kufu aye police fo ansase kwa me ansase ye police fo de ahụ Rebecca Kufu ansase no aviation fo ansase wamu anso na be frɛ producer man ko twa yo aviation fo na nkasa na be frɛ producer e man ko twa ye se wamu nsase president yire first lady afansa asena bonebo e wo ho ene ho kwa na billboard si o se na tie nie aviation for land state land eno ho asam na Kwabena Agyapong sa betena be kan ye na ni so tete no odamu ma ade akyen samre no Ntim Fordjour so sen hwan Ntim Fordjour se wono de oso sen hwan Ntim Fordjour so sen Sam George
sa kwan ye na mo nam so na mo intimidate Ghana for e wo ha no mo no a na aye te say ase military regime bi for 8 years ase na Ghana enu bi nti na mo di koku Ahmed Suale no because na ye nka wo masem wo ka wo masem a ye beba wo so wa was ye ku ani yaku wa was ye chi wane acho it doesn't matter so you member of parliament na eya me wan wakra so mo ka asem we enye wo mo na after election 2020 omo di soldiers ekogu parliament omo no mo play victims wo Ghana ha say no soldiers omo dom kogu parliament omo dom kokoye den omo di omo kokoye den wo parliament ene de Yensuma national security for Yensuma NIB for so because you invite member of parliament hey we cry me onishio okada for momra ni aniku onihwe me say NPP MP say asem we ene eye me last time am nka biem because a waste of time but enana me pese Ghana for hunu any NPP for ma catch am say 4 years ya mo opposition no me biem nipa mo matene me biase na wanka so wabisa ho say member of parliament Sam George ye chi no ebo no awia so ayawa so West Ogun ebo na sum ya anko siaga se Francis Xavier Sosumedina MP se ye toa no e wa sorry dem se ye kwakwa akoche no ya anko siaga se niema wodo bi akoso wo mo kra de no ubisa wonti ase obi kwa demonstration yesi asode ye kwakwa akoche no election koso eniema ekoso enye member of parliament ejina ho no maka ya bonus kwanko sihwe but member of parliament hwe committee speaker ba Ntim Fordjour munyini free sa committee ni so speaker ba ya omunyi Ntim Fordjour free sa committee ni so because Ntim Fordjour no je say wadan full soldier e was say NDC aban e treat Ntim Fordjour say we full soldier because na bra bone ne niema a wo ye ne nkeka ye no sa na kire and kire so a member of parliament member of parliament no or act as such container piaro na be container I cook you know your friends $1 you know gold and dollar no yen deal with meaning and the now Ntim kan wasem because what is it there wa also akokoshebi and me ko hu ya na me be ko hu ya say fake and am busa wo say mo kwa mo the expertise ko ya na ana mo the machines ko wo say there be me dey me ko ya as you say fake national security na dey ko ye per de omuji kire ye ni container mu bia no ni dollars bondo ni gold ni ego mu nyina omu say fake but fake yo onye fake yo o si ye di yes guy me busa question about but o si ye fake mo the machine ko ye oh but na say why do you determine fake fake then I'm going to check it fake fake nana fake one nite Ntim for no nite me fake wa say this can be good dem say fake what say na work no mo ko come the expertise still na nipa mbo ntimi this how the machines ko o ma fa bi anko yes so we because o say machine be detect na machine no can't machine can say no we no a grade A can't machine enti senye machine na ebe dictate a you find it difficult so be say you can't go be mo ko nyina Ntim fa machine ba ko kai wo say da bi nyam pa twa ne fa yem frɛ machine fi be experiment e won nsem e ma ye hu yi awurade Yesu Kristo sa asem we mo nya court me de mo court because ade am ye Ntim ase ensem na ma bonte me ase say na Japa tibi di tell fake dollar e won nsa no na Japa no tweska na say no bank no Fordjour ukra uko bi na hu ya be hu say fake no me da nyini this one mama kotoko ba ko de ba fie e be check hu say fake me ba abesia ko we biro akote sanhwe say be fa na emfa umma mi bu say fake da bi na me da kam fa no ni fake ni de be ka bia me ntia say kam the different report be ba ade ta of fe ni fake ni say won say wo hwe bia wo bo so ni sum nyina biru na ni ma say mo kan wasi bi ni mu ensensai wo a different from a bi American dollar do be twa bia current one no difference any old one wo eti wo so ko check per years na check we to mo say old one ko se sempo a ya no mpese o mo tis usika ne so me pa o ya we sa eti be ma Japa we madam fo terminator but we dey how dey no ogugu o wa nko bi uko bi a ka be hu say wo ma fi so nko bi wo me fa ye nko ni fa ya di machine be ko check on fa nko say makati na ye ba mo fa mo information ma wo
mo afa hwiama mo afa bi bia ma de wo de wasempa da mo kwa de mo de bai won sam kika pa sese mo afa hwiama wo ye ko baby asa mo ko twa picture ba ye ko twa de baby TV picture ye gira ho no mo ye bia containers aso anu a kire ye yi sika da be ne japa hu dollars a wonu tibi determine fake dollar da be no no se fa nyina wom Ghana ye currency na ye correct ena ta ho no kwado wo de yenko yanim o si ye debate fake ye di wahin na fake wahin wo de yenko yanim ne yenko wayi hanom na za me to da ba me pese wo ti asese de me na ma me kokko hu ye no enka se mo kwa ma amfa hwe ama o nana wo the pictures by correct but one fan information bia ama betima aback we no ka ye ne ka mo se ene ye di gu county machine wo di gu manko wo di gu manko ene ye hwe ya correct wakwa agbado wani be ka se fake adan wanyi kamunu say fake wa ma mo bodo na nke go check gold bar no me no me hunu bi da na me busa say hu gold da so fake gold bar na egu ho no mo kwa hu say eso kra fade eso fade yeah eso afade nesa awia boso a wo hyew na container dabi wo so say go completed building woni mutu etutu mu a mo guso emu a mo aguso ti eso fade according to no o say enye gold bar say enye fake a wonim de anu ma sanya na no 3 months o mampani ba aban mu o ma jakpa position ono no hu gold da da be na jakpa hu gold one when expertise from obi na from Bank of Ghana no obi from Bank of Ghana obi from Bank of Ghana oh yeah be na friend that way obi from what madam for be na friend we dey determine from Bank of Ghana what say go on completed body mu hwe aniema ekoso it's a go nesa wona say aniema fi nyina gusu a wo beto benya talent there original e dem ye hwe so ye ate de gun crofo fie no fake mate wakwa we fie Bank of Ghana fie no ego ko hu yanzo e de no gitu send na papa governor fie no e de no hu send papa because okwa anfa machi anko wo hu se sika ho no to we de papa e de na o di tell me ye because na wo governor fie won sha da mon kro no mo ko governor ko mo be ka no kro ya be so mo ko wi 10,000 Ghana cedis mo kan hwe no mo hu ye no ma be ka dabi o to ko tutu machine na me kra no kra mpo me wo hu nsam a me de because Bank of Ghana fie no mo ko e no ni a ho na na so mo ko o mo pro mo ko fie ani enkum ni nyina wo ho no mo a we be ka ho asem later what am I say unsa me ka so ayedi as ye cho se Brakra FM na wan tie ni ye na okoko pie Power FM etu ko Power FM woni be ba ho na ne ma wa Kra FM ya twe ne ko ba se e wo de enti o mo ko ba na Ghana government oh and I say and start the same wo be jam Messi road what am I say wa Messi road me yanku yanim why yanku yanim na me da ase wonim we me national security e ho na fi ba unje fi jakpa mu ne ani a before no bia na iPhone no e na eba on performance no edu ba bia kama edu ba bia na asa ponche to wo free course so na o da be si oboko wonu so mu gwa ban ne ho fi e o kwan be so nana sa ayi wo sofia na ka se konfo ya mo kana semi sa papa we wan na ye sofo ye konfo wan dia wo so won shada nyini ni so sofo wo bo reverend man ha no yi reverend ayi friend say Ntim Fordjour yan kan sa what ma say nana musuma for process ne so wo so ma what ma say kama wo so ma BNI ma trans say no ye hear information because wo ya ne de wo do man no ani mu twitwi from e wa mama so eti grofo bi ba dwene different na man abrakwa anya sa na tie eti just a pick no nana ni asori ni afa pick up wo ya pick up via Net2 so ne mo sanla mo du ne fie nyanko panda mo fie information because answer national security for beba fie no nana no mo le o mo bibia dada wo o mo le mbusha hu bibia sa wo ho answer ne aduru honom na mu duru honom a ni as NPP supporters bia ba ho etu amza mo me nche no na mu gire ho na mu de mo hye mask ejejira ho te say am robbers bia mkoko wia obi wo mo hye mask na dai mu ye national security operators mu nyimo nim na mo nchi akwa no NPP ni bia friend na case wo hwe videos ni bia no ono ne wan mo and then me tie no one of your sister station case me for a friend on interview no so no national security guy ba ko bo en plan ko try a en ko bonishima obuni ko mumpu na ne ye ba betel ma we mu am yes na na te Akra FM yi en wo to yampia wo ye sure say asem we mu esi ye Akufo Addo person ye ka se kokoche
NDC NPP a obi betima ayes aden ye be fa Rambo star money so babrim na mo akọ gina ho ne mo akọto afom no ama minority leader ba be jon say mo nkom de no ba otra no pa ya mo kwa no yare anase ne wawu anane na mu abu e de na so de man Friday morning amen no no nam so a hero ama Bawumia akọtra na nche e console no say obi antimi nya ofie no ye ta wachi de be ba obi antimi nya ofie na no man etim no ye to aba ne ma ye bebre sa ye to ma ye de ye dey 57 but then correct ye nam 60 plus o eno mu wi bia na be ka 67 57 no krampo no e sombro so na na ye ja wo papa we ene on naba 10 o'clock ram de aba what aso tin ba bi o and this matches no mo bo no o mampani ya to aba ma no ye bi bia mesre no ene man bi eso no so fa no ma dodo wo mu gu ye ni mu ase dodo wo fie no What is saying ke kokko say yes ye ma ye say ye wie no mo NPP fo no ekura minority ketekete wey say omu di yeso abontin omu di yeso parliament ye me kasa papa yi mo di defense da ba aya fo so one deputy speaker no ahia fo wo ko wey wo san ya ma me kasa won hia fo no afoda da eno eni kokko tra ho emnu tu empanifo bebre frem Kojo nyanto bo asema no papa no wote tankrofo wote oya den what the one akwache wan mo de sa me agu ani ma sia me awie vet ye wie afa da munya djuma wa bonten ne ni a mo kwa na mo gem na mo kwa na mo gem e be de bo the next wo supporters benya gidie wo mu sa na ebu mai eto obi abe na se makati ko obi abe tima kasamato ato obi so amamu no a wo bu no enkrofo na di ka se no e na mo pese mo bua na ye se ni yie sa de be ya wo no wani mo nyam nyina be we na mo tima sa ba beto o mo niam so the NDC 4 year no na ne kwato aba ne ye 57 bi abeba be 55 bebre abamu abu because of the leadership no adwuma ekoso but leadership no niam omo ye no eso do wo mu dodo ese nkrofobia na mfofo dodo ese ntimi me omo nkokoso omo utuma em na se bu kwa na bi ba hobi wono so case national service we na ka mo na fra na ha ka bebre ba ye Ghana we abro 10 million obi oba bia Rambo star na mo agu ni sa ne nan na mo to na click anim hwede wo mo peke Kwabena bi ansa o junction so beka wan we wo mo hihye bro no sa bro o we maso ani atom to bobi ewura ka anim so do no ne kwa ni di akire na na de ne yetra man krofo ya yesi me dey understand this in for because course ba ya no bia ye ma ye hwe ya adwuma ne nim se ne ma bebre wo akire position bebre aka ye nim se benya bia bro so mo bia wanto ye nyanya bi de but nsemo ba na de wo mo ba be freye titi nipa tisa anya bia me adwuma ne security na bia nai mini ba mu get mpo enkrofo ya fa wo na na mampani mi busa o bia na oba ye no changes eso mo yo mutimi nya ya na ya for Dabi company wona so we say changes no yes na say na unya ye ya for national security coordinator you must do changes because you must do research ya madam fo owura prosper bani wo hobby one advisor onumpo advisor because of Jubilee house but on national security hono wo be office wo hono tie Brugate ya mu nyina mu gu ho e de na mo advice e de na mo ye mu kwa na mo de akwawi na mo beto fom jakwa maso ba ko a e terminator ne na ni Agyapong from asa e ho na ye ba niam na ye bata wu de mo ye me say leadership and this leadership omo form nancy from na grassroots ni nya gidie wo mu omo ato abana to ye na nana obi die mpo ni say na obi ayi ka no ayi ya ba ma mo ka no obi die ni say bro nya krampo ye say ma na so na kedadaada and I brought you cray radio to radio, TV to TV. On what say baby, yes, one to make on to me your mom and tell cream. You are threat or a threat to or no. I brought you. Woo ya Ghana ni Burkina ni, and up upon bed door fool, and you do two will be. Then I won't be Ghana in Ghana. Nana. And this is for no to near me. So I was off wink, your quiet man so straighter, and you can better discussing any way. Me no work as a no numerous social boku issue see bokua. Nana ya de kitwa. And only I can say discussing young Yanubia and man put the area. Who could Binduri or in an unnumerated Alexia Kuna, a Kuna most and a and then you can say, Mamma Yarga Crayfield, and come question. Omashino, Gabby, I know dear, almost try, but the police of a commander if you are share police station and Sheno, Nana, because and the police for also a Ghana even Bokuna about a for the bodyguard me,
na mo ba ya na akoye te say we me ma ayin kakra na tie fo nte wetima say because ntimi kan trada sa won say the kuzas fo ni man principal no emu ache om so okay fine say mu ache dia mo ye kuzas fo e market na Accra FM mo so mo dia na Power FM me ma mo Mahamadu Dwa and the police for ayi man principal ni land o mo ni ba aduane ni ade tie so mo timi wura kuzas fo market on koto niema etian na police for no e guide bi no so wonya hwema mo mienko e be ga mo koto nuane ni ade ti won na youth ni hu no say no way some be to ye nuane de akoma mo kuru mo adi no mu wi mo abekunya ni abekontokwa de ye ntia se e no mo je nuane ni ema nyina e no mo ni police for no de anya crash o market wo ti anu na boku na aba security for no mienu leaders so mu say notness in there leaders pepe no bibia ajo e no be no mo ni guys be ka police for be ka mo nyanto base o be tutu bibia enti o mo tan ni wo mo ho that is what me my bro o mo tan ni mo ni supporters ni kokasa o mo tan ni mo na police for no ga o mo mienu tu o mo kuma mo mienu eto market wo street and then to kwani brazier nya de ketwa o nana as police na starting here the police for the and to kwani between kusase and police go man principal na ko bepe bayire na ato police for na ko fa mo don ba some guide mo be to niema bayire ya mo nton ko mo o say daddy o bi ba o pa confirm pe bayire o mo ti list no na wa ko to na da ko mo sa na ye na mo do mo ba market na ko fa sanse mo buy ama nipa ewuni nipa mo pra na nya de ketwa ye betra no ni asem an ka se ka ho asem because me entokwasi si atia no ye wo yi sa entokwasi ha me o na ma ene abram ma na mo wo mo bro bia bebo bia wo ti be pai e me ma no de onya bro po ne de oprampo a ye fa ne normal we ne ka se dwuna kwa be ne be fa so ye betumi ne enua mo akasa akomato ye mbeba sa ama mprusi ni we kuzase ntokwa no eto obetwa enye Ntim Fordjour issue we ya so simple nana ene ye minua list we birthday nyame ntunu kwa ne won ka ne ho position no mutimi ma bi so ati like say minua list opoke ma no position ni bi one of security position o mo fa ma no no mo hwa de the team work 24 hours ye be nam dia ya ba wo se be chi na ma so o menko na kwankwa acha be twa nam na kwankwa acha kwa crepo dadaada wo less a minute no crepo no da form dadaada it is a NDC for ntimi nya de na ya ne akontokwa 99.9% o mo ma positions ni bi we mo no ka so mo ma minua list obi na bia ho tete bi wo mo do mo fa ma no ene bia kodi nkonkonsa ene bia kodi nkonkonsa ene ade no konkon ho deputy national security coordinator no yes wo mo ni die no bo panifo no fa ma no rollins no mo hwa juma e betima ye abo bi be ka ofra oduma ofra se yes wo mo na e birthday kenan yumrei no man pani se position na nke de ma no no a esa ache no yemfa ya nua na de ma no na nka de ntimi koso nana sa juma wei wo bia beda national security coordinator pa me mo majuma but kwajo bia approach ya mo wache na mpa na bi nso aban no so no eya that approach no person na approach ma the money way na approach way nana wa na wo kan the approach way ya mo tete ya mamu amama so ko nyina tie e hwe ya tutu way approach ya ma wo hwe tutu entempa na Ghana down ya fa Rambo Star ya to krika mu na ya de wo kro no wo beba fie no kra hwe hu radio pa wo hwe biem wo tie news mpo biem no man na gira ho kama obi ansa biem obi anka kansa fon wo me de sa na eko wo sa bugina ko akwa no fa window no ba dem no wo sa no so start kansa fon so akwa no fa window ba dem no I say wonu lose election no mo de na wura mu ano se wo mo ha gene sankrofo na mfi se ma dimpo be busa sankrofo we ni mu a wo mo so wura fa window ba dem mu a we hu kwa de mo fa so no wo mo no mo ha gene se NPP no ho na watra se musa niema be ba ku mienu miensa enan obetumi da abai we am ato fam se gim ene ba ku ye kan akofa nsem bebra bai ECG adin ye se sane container ne niema ne de wa mo bailing microphone meter fo a wo mo akofa bagu system ni mutuma se nana ye yi level ni adade afio unim se kwadwo se de wo kan yeah me hwe de we a Reverend Ntim Fordjour start ade no a akoye national issue for weeks yeah the newspaper so ne de no mo sa akoye no a yes to asukona asedabre NDC for them to say ya no mo pe am for na ni age onya position for issues and then we are not talking about the position the onya position issues so betu ambo nipa eniema betu ambo ma na kọ nanim eniema beba international community na hu se amamuo na wo bu ne papa mama gancha now Burkina Faso president watu abai na guye en wo ye dwuma be wiase nyina hu ni se the way wa mak eniema ba fom toto niema no
akwa no wani suade hu o mampani o te Ghana wani suade hu chess abrante no but nkrofo no mo ye adwuma so do mo di agra and sure I'm disappointed. I'm telling you eya me won say ma de asem bia no wo ka Ntim Fordjour a press conference I can some akese say president are making statement in Facebook page and then minister so be ye say Ntim Fordjour asem na wo ka na misleading to am me patch on na any other na president ya me cancer say and some na wo ka no opedi force would into am me patch because not just said there wasn't a need to say president this statement ebeba bonten and no NPP MP or say mutaka or say evidence be any baby na one who dey but the ama NPP MP the ama issue na do sa way eh Felix eyina wo ye you know and a pavy way Emma one more years ago Felix cry rubbish ade ni di agro bi kura de oni yen and then fortunately for them so that cocaine $350 million aya baste and $150 million aya baste ne yen fan kan ho yen hwengum because at NPP MP or say president made that statement no ade na was senko mo ya ne say on train the speaker ni ho and ho ahwanu na so mo peke ayi Ntim Fordjour NPP MP no mu asa that is how you govern muti what say speaker who tell you why then just kill onu me nguno o infa ono de eso shedem pa o na ECG Containers no na security bola so so ono na ECG Containers na video na bobo han no wa hu video your friend is saying Razak Osman I mean your ECG container no the only din e no brother o ani brother mum ne brother no Alasan some entafo Alasan chibewu sa Alasan chiba do fi say na ye boy no nya nya coordinator no na chiba na na chiba Alasan no what you say say na Alasan ni just say ya homete because am file issue ni tra but say ya tra dia na nu kwasen ka president bem na containers don ma move akwa blink nu kwa na e da so busabi why na move ko ye 706 na e wa blink warehouse no e wo ho na me see the way omo sa containers here so mo move ko abelempe ya semi ayeke eno an say that we na eba out o e ma ayimu obi mu e na omo edit ye the top ne ba no me ade later no fu we say ni ban as to say national security kura de e bia follow up ayi be ba be kire e na mo akochi one guy Prosper one journalist or publishes a letter on the front page and no match 3 hours no national security what do you do Mr. Nana what was that the same letter will be posted omo nam kusie nkoko em wan kitikiti na omcheche omo nana me sisa ndisi be ko ni sei no be ko ni mremremre sei a emfie so omutimi di no adwuma ombe ye nyina no nana enkwa nkosi aga omo nye wu kakra 120 days we nana me wi am ogusu yo 120 days now I promise wa akaka no wa wie wa head 4 baby I can so de kwetete no de about 9 minutes nana so mama e se nyama ye national security so mo ye reshuffle fast na national security me wo na bi ho na problem no e so mo ye reshuffle mistake e no mo appoint ko bia omo ko inside because man who say wo no say old members obi na onya position wo national security kakaka na da ho no position empanifo no mo nya na ndisi nim na de no wo ya say of asinenti kro mie na o mie etu etike ho na so mo picking crofo bi ho no mo appointment bi edefra we mu nyina appointees rifi abonten o mu nyina fi abonten oba ya na obedi yeso ene yeso be din na niam akochew saa na mahu ni say ekoso eti so mo de mo ni twem na inafo no mo inside no ye because no operation among for musuma na mo amu bi na friend Ntim Fordjour agency ye ba be chew omo abi omo send no inafo inside after na yes adwuma ye wo na number sa obi anu betu apeke no ena obi anu betu ane hwe eso connection security ko pick obi a one we dey no information but say the case be chi Kojo ebo a ye hu meeting ni po wie na obi afafo no atese America na otu na akọ ba bi na me so mo nko back na say reshuffle po memo mo nya na adwuma mu de say adwuma mu amoyi wo betu create position different am obi an wato no wotima say omunya bibi sa na nkofo wo nto omo national security omu ye adwuma appointment we be the one come to president for so we you profile these people
man for that from position e be seen ne e case ya ba ye nyina minim senka o mampani ni na pamfo e be fa advantage we a clear airport nyina ka airport line na go nyina o so ada good of fake pram e so pra ho nyina na ho nyina ye and ne airport phone ba ko kran koye omo sa issue statement say wa wuni mu abaye with information bi e bi abeba bonten against omo no omo do be court say ne won say nam abonten a omo say nya ho de because omo say NPP for no kwa ne go hwe information omo de omo say be hunahuna ye ka say mo fa advantage because at the another true or false obi allegation ba no ko for no kwa ne go aviation boss no koy no ono nya mudi na ba no ni no nipa na mudi na ba oni no minimu no menchonazi cheno prima boy prima ye aviation unzi prima kwa aviation ayi unim si prima pare former kwa aviation eno de ni ko o ye finance ni oni background in aviation yo it for we ni and someone ababeto ye pono so meka say so nya subscribe to channel idea bomodi say obe subscribe na wa like video do give us a thumbs up na fi share ma wo foforo so na we bi hwe na wo hu and someone ekoso e wo Ghana memo also wait me actually wadwen afa yes some way nyira ho e wo comment box ni mu mo beti nka bio in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.